Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MP Raja Sabha Dr. W.R. Kharlukhi ulong di tang sarkar MDA keblashim ikimat ke badan kam lakade halor ke jingatop ikatin khasi batgaro haga kredit ke bapra joko constitution jokari India KLP badan persya ekasi AA ulai tu belasang ke NPP manwandra ke jingatli ya ke jelas ati lamingi ula benrap du dak baong baulayo I bahadalhi batang kam vice chancellor hanehu ke Bangladi benyo dak beliau lajang ke babiang pura ngiklem yo lat na markim sngap Henry Lada ngila ban Phah khasan ne khan rengot ki MP Ngin le chadahli dak we kasur ban Dawa Henry Lada kasur ke bangin le kametli ngin haban Kyrpad ulai tu bahadu menta ngi le chadahli ban Kyrpad klade kapol bangin trelang ban le chenung badahli ban Dawa baik nangkong toga ketika penrung kren perang la kren ke sarkar jungi la rai ngatrai nganut ban kop badai tang ke sarkar jungi ke menut ban sim ke isu ban rai ban ke ILP yakni persa tu ke CEA tengong tang keni ni seng ya ke NPP halor ke nong rim bengi kwa ban wan ra ya ke jingi teli jong ke North East pro ko ke tu ke sni have interview yang ke North East live ke jo ngong ke vision ke jongi kum ke NPP ki ong one voice one notice ngai I Delhi tang ke kam vice chancellor ke bangila dei ban yo menta na do onus nem ban san pros nem ke dap ni hu ni dang yo tang we ban long vice chancellor professor pokem ni don ke breu ku bla biang pura ban yo re ke Delhi ke skam ni bale bangila tang marwe na khlia Lada kum ku bertemu ke NPP bengin yok dan Phah khatsan khan rewut ki MP nagri ke thain lam ni yang ke India yang I ngangong ki one voice one Northeast we go to Delhi we demand different voice different Northeast we go to Delhi to beg hado menta we are begging from Delhi is high time bagi priu jong I ke thain lam ni bakin kendit ben riu bamdaya ban yasun surut pramangi phang to phang ni bani telilang bangin Dawa na ke Delhi